Kikitin jung may kutray kilong kicing im na kamata jungi lamar medon kikitin siyabom jingkun. Kohamen ko para hau Jesus Christ ngadap dekam sim ke bagmen mangayo ikan kalat sa sisin biang mani pendu bat piling pada social media. Mentagasngi ya don hagasngi ke bakat lai hagan ka ayam bakoy jung ke porlen. Hag gospel mentagasngi Jesus khot weringi bat pusan syapang kajing yadai jungi bat para brio bat kamtam hagabaya dai bat kajing bisyar jungi yagi wei. Ujisu pen mau ingi ba ladangi le ke babha la de kapasniu hagi wei kan sapai biang singi. Kumbau Jisu ladangi bet yu sembai babha ngin sayo yu so babha hanrei ladangi bet yu sembai pasniu ngin sayo yu so pasniu. Bunda preng jungi ke bakloi ban bisyari ke jing im jungi wei hanrei lading im jukwa ban sha bisyar kasuk ban bisyari ki wei hanrei ke ban pediam ladangi sha bisyar ki wei. Jisu kun tu ingi bangim syong hok ban bisyari ke jing im jungi wei hanrei tang ublei ubadam yu ka hok ban sin syar ke jing im jungi wei pai wei. Ladangi le ya ke babha barbor ni kwa bagi wei kin yo i ane ki wei ki de ban itu ke bangi le kane ke de jing long brio ku jungi barbor hanrei ko para bangi kan mau bau blei wi thulut ke bangi le ladangi le ke babha blei un sukur ku kerdo ini arsya tai bakan bangi deng yai lenti hakan ga yom bukho chuk porlan en la sisa ban im kata jing im kristan ke besida ke sim banginam thau ya ke jing bakla joki wei bat bangin la ban le ya ke kam ke babha ban yo jing ro na ki wei ublei un kurku kerdo ipi